stigli smo do posljednjeg videa, pratite prvi srpski kanabis vlog. Tema o kojoj ću govoriti je ekonomski i industrijski potencijal konoplje. Tačnije, probat ćemo da sagledamo na koje se sve načine kanabis može implementirati u gotovo sve privredne grane, a samim tim izvršiti i velike promjene u oblasti ekonomije. Kanabis ne samo da je ekonomski isplativiji i potentniji od većine resursa koji se danas nalaze na tržištu, on u procesu prerade i uzgoja ne zagađuje okolinu i ne remeti ekosistem. Tehnologija proizvodnje konoplje mora biti prilagođena svrsi gajenja, sorti i dostupnoj mehanizaciji. Osnovni razlozi gajenja mogu biti biomasa, odnosno celokupna biljka, list i cvet i seme. Dakle, čitava biljka se može iskoristiti, uključujući i koren, odnosno svaki njen deo nalazi primjenu i odlikuje se plemenitim osobinama. Kako smo u prvom vlogu videli, osnova podela konoplje po njenom ekonomskom značaju jeste na industrijsku i psihoaktivnu, čije se različitosti u hemijskom sastavu ogledaju najviše u cvetovima. Oni upravo jesu najvredniji i najkorisniji delovi biljke, pa ćemo od njih i krenuti. Cvetovi bogati kanabinoidima prvenstveno su značajni u farmaciji, a videli smo da su u nekim delovima sveta veći koriste za proizvodnju lekova. Iako su ti medikamenti još uvek pod okriljem simptomatskog lečenja, vrlo brzo će biti onih usmerenih na etiologiju, odnosno uzrok bolesti. Pored lekova za unutrašnju, od kanabisa se mogu praviti i lekovi za spoljašnju upotrebu, a obzirom na vrlo širok spektar delovanja kanabinoida, od cvetova psihoaktivne konoplje može se praviti nebrojano mnogo lekova. Ovo će farmaceutskoj industriji doneti ne samo mnogo para, već i mnoga rešenja za kojima se dugo traga. O uživanju kanabisa je bilo dovoljno reči. Srpsko tržište za ove vrste poslova teži 500.000 Srba koji slivaju svoje legalno zarađene novce u nelegalne tokove. 30% srpskog BDP-a, koji čini siva ekonomija, znatno bi se smanjio uvođenjem prodaje cvetova psihoaktivne konoplje u sistem oporezivanja, a poslovi iz ove oblasti bili bi veoma profitabilni. Kada je reč o cvetovima industrijske konoplje, oni najveću primjenu nalaze u kozmetičkoj i prehrambenoj industriji, bogati vitaminima, mineralima, masnim kiselinama i pre svega kanabinoidima koji nemaju psihoaktivno dejstvo, posebno CBD-om, mogu se koristiti za pravljenje krema, losiona, sapuna, sokova, čajeva, začina, može se pripremati i jesti kao i svaki drugi zeleneš, a može služiti kao vrlo jeftina, a zdrava stočna hrana. Seme konoplje, zbog svoje neverovatne nutritivne vrednosti, beleži sve veći značaj u prehrambenoj industriji. Ono prvenstveno sadrži sve esencijalne aminokiseline, ali i obilje nezasićenih masnih kiselina. Ovo je inače karakteristično za semenke mnogih vrsta, međutim, postoji nešto što konopljeno seme posebno izdvaja. Prvo, bogato je edestinom, proteinom koji igra ključnu ulogu u izgradnji antitela, imunoglobulina. Drugo, za razliku od svih ostalih izvora omega-3 i omega-6 masnih kiselina, konopljeno seme ih ima u idealnom odnosu. 1:4. Tipična nutritivna vrednost pokazana je na ekranu. Seme konoplje se prvenstveno koristi za proizvodnju jestivog ulja, a oljušteno može služiti kao dodatak ishrani. Odličan je proteinski suplement za sportiste, ali i nadoknada vegetarijancima i veganima. Većinu ovih proizvoda već možete naći na našem tržištu i bilo bi odlično da ih uvrstite u svakodnevnu ishranu. Konoplja koja se gaji radi cveta ili semena, nakon žetve ostavlja stabla kao sporedni proizvod koji se takođe može iskoristiti, biomasu. Biomasa konoplje predstavlja čitavu biljku bez korena, odnosno stabla biljaka koja su gajena za dobijanje cveta i semena. Sadrži 55% celuloze, 16% hemiceluloze, 18% pektina i 4% lignina. Ovakav hemijski sastav omogućava proizvodnju biogoriva kao što su bioetanol i biodizel, zatim biogasa i čvrsti goriva čija je glavna prednost neuporedivo manja emisija štetnih gasova i drugih otpadnih materija. Za biomasu se kaže da je CO2 neutralno gorivo jer je količina ugljen-dioksida koja se oslobodi prilikom sagorevanja biljke jednaka onoj koju je iskoristila za rast tokom svog životnog veka. Od biomase može se proizvoditi i građevinski materijal. Najpoznatiji proizvod iz ove oblasti je hemkrit, poznatiji kao kanabiot ili kanasmos, koji čini mešavinu drvenastog jezgra konoplje i kreča. Od njega se mogu praviti opeke, građevinske blokovi i malter sa odličnim zvučnim i termoizolacionim osobinama. Nezapaljiv je, vodootporan i otporan na trulež ukoliko nije u direktnom kontaktu sa zemljom. I manje je lomljiv od betona. Od biomase može se proizvesti plastika, lesonit ploče, ploče za pokrivanje krovova, lamperiju i izolaciju. Praktično svaki objekat bi u potpunosti mogao da bude izgrađen od konoplje. Ono što nam je svima poznato jeste da se od konoplje mogu praviti tkanine i papir. Upravo zato se kanabis u srpskom jeziku i zove konoplje, zbog konca konopca, odnosno kanapa. U tekstilnoj industriji proizvodnja vlakna od konoplje ne ostavlja nikakve posledice po okolinu, za razliku od pamuka za koje je u poslednje 3 decenije upotrebljeno 25% ukupno primenjenih pesticida u svetu.
Pored toga, ista površina zasađena konopljom daje 2,5 puta vlakna više nego pamuk i 6 puta vlakna više nego lan. Tkanina dobijena od konopljenih vlakna odlikuje se neverovatnom otpornošću na sunce, habanje i vlagu, a trostruko bolje podnosi testove rastezanja u odnosu na pamuk. Za proizvodnju papira nam je recimo potrebna 4 puta manja površina zasađena konopljom nego drvetom, a dobije se u jednoj sezoni za razliku od drveća kojem je potrebno više godina da dostigne pun potencijal. Pored toga, u procesu prerade ne koriste se agresivne kiseline kao kod proizvodnje papira od drveta, što papir od konoplje odlikuje osobinom da vremenom ne dobija žutu prebojanost, već trajno ostaje čisto beo. Kanabis se u monokulturi može gajiti i do 3 godine, bez značajnog smanjenja prinosa. Nema posebnih prohteva za predusevom, a traži samo dobro obrađeno zemljište i dosta vlage. Zapravo, konoplja je sama odličan predusev za uzgoj drugih vrsta. Po žetvi ostavlja čisto i rastresito zemljište bez korova. Ne zahteva pesticide jer je i sama korovska biljka, a od štetočina retko mogu da je napadnu buvač ili konopljen moljac kada bi bilo potrebno uključiti insekticide. Upotreba mineralnih đubriva se pri uzgoju takođe svodi na minimum, mada to veoma zavisi i od analize zemljišta. Recimo, u uslovima prosečne snabdevenosti zemljišta hranljivim materijama preporučuje se oko 400 kg po hektaru azota, fosfora i kalijuma. Najveći problem oko uzgoja konoplje predstavlja mehanizacija, čiji je razvoj praktično stao od nastanka prohibicije. Setva, međuredna obrada i slične agrotehničke mere mogu se obavljati i tradicionalnim metodama ili lako dostupnim priključnim mašinama. Međutim, pri žetvi se dešava da se njena čvrsta vlakna namotavaju na radne delove hedera kombajna i oštećuju ih. Za manje proizvođače postoje razne modifikacije običnog kombajna za pšenicu, ali se u tom slučaju mora paziti na izbor sorte, a žetva se mora obavljati u 2 navrata, jednom za zrno i drugi put za stabljiku. Naravno, u Evropi, posebno u Holandiji, se na ovom pitanju dosta radilo i danas postoje razne varijacije kombajna za istovremenu žetvu zrna i stabla, ali se cene takvih uređaja kreću od oko 100.000 eura pa naviše, dok koristiti ljudsku radnu snagu, s obzirom na još uvek slabu konkurentnost konoplja na tržištu, dovodi u pitanje rentabilnost gajenja. Na teritoriji današnje Srbije, u periodu od 1900. te do 1960. godine, svaki grad je imao barem po jednu kudeljaru, a mnogi su ih imali i po nekoliko. 1948. godine bili smo najveći proizvođači kudelja u Evropi sa 25% udela u evropskom i 6% u svetskom tržištu. Tada je osnovana jedinstvena berza kudeljne stabljike u selu Odžaci, odakle smo diktirali cenu konoplje celoj Evropi. Da nije bilo prohibicije, ko zna, možda bismo danas bili i vodeći proizvođači. Ali što se duže bude čekalo na promenu zakona, utoliko naša moć u ovoj oblasti slabi ka regionu i ka svetu.